Assalamu alaykum, efirde netice programması bugün dekabrның 4 studiyada sizler için men Elmas Hasan çalışam. Çıkış yapmağa imkan vermeler, aşsız halalar, mabuslarga kerekli ilaçlar da vermeler. Siyasi mabus Server Mustafaev Rusiyanın Cenubi Arbi Mahkemesinde bu dava boyunca mahkum etilgen 8 mabus adından beyanat seslendirdi. Server'nin sözlerine göre Rus Mahkemesi Rusya kanunlarında böyle kefalet etilgen olarının hakkını boza. Наши законы и право на заявление просто игнорируются, оставляя на потом. На потом, я не знаю, это когда, после того, как приговор произойдет, либо после того, как нас увезут в колонию, либо вообще, когда мы освободимся, выйдем. Мы 2 года ждали, чтобы на суде что-то говорить. Сейчас допрашивают оперативного сотрудника ФСБ, который, очевидно, находится в очень тяжелом положении, потому что обманывать тяжело, тем более, когда задаются открытые, прямые, наводящие вопросы. Фактически 2 суток мы находимся без питания, потому что вечером мы вчера приехали в СИЗО 8:30 после вечернего ужина. И утром опять уехали сюда. И целый день опять находимся просто на стакане чая и 4 кусочках печенья. Это еще одно. Следующее. Тимур Ибрагимов хочет заявить, но ему не дают заявить о том, что он, несмотря на то, что уже более месяца в этом СИЗО ему не дают капли для глаз, так он даже сейчас это в суде не может толком заявить. Мы готовы пройти через это все. Просто это повторение истории, повторение ГУЛАГов, повторение всех тех каторг и ссылок, которые были в прошлом. 8 Kırım Tatarının davası boyunca Rusiyanın Cenubi Arbi Mahkemesinde bugün de şahit olarak gösterilgen FSB xadimini sorgudan geçirgenler. Advokatlar hayt etkenine göre onun tanıklığı xabatlaf boyunca hiçbir delil yok. Свидетель, к сожалению, не дал ясного ответа на поставленные перед ним вопросы. Многие вопросы на многие вопросы он уходил от ответов, заявляя, что он не помнит, что это оперативная информация, эта информация содержится в материалах уголовного дела, наряду с тем, что стороной защиты подробно изучены материалы и данной информации там нет. К сожалению, такая практика, она не позволяет стороне защиты должным образом и, в принципе, всем участникам процесса установить действительное обстоятельства дела. Это затрудняет позицию защиты, безусловно. Bugün de mahkemege mabuslarga qo'l tutmaq uchun Qrimdan onlarca vatandaşlarımız vardı. Ular sırasında mabuslarının akraba ve yakınları. Lakin mahkeme salonuna herkesini koymadılar. Bizim bildiğin kardeşlerimizin kabatları olmadığını, en güzel bizim milletimizin içinde yiğitler olduğu. Ne için? Çünkü bana bu üsluplara gireyik, üsluplarda onlar anlatırlar. Ne olduğunu, nasıl olduğunu. Üsluplarda ne prokuroru, ne sudyası, ne следователи kabat onların üstlerine bırakmaya olamaylar. Всегда их будем поддерживать. И не только мы, вот сегодня тоже около 50 человек вот присутствуем, приехали здесь поддержать. И не только мы поддерживаем. В этой поддержке, вообще в этой акции участвует весь крымско-татарский народ. 17 yıl dini ve siyasi bakışlar için Rusiyanın Cenubi Mahkemesinde xabatlıcı tarafı Enver Seyit Osmanov'a 17 yıllık hapis müddeti belgelenmesini talep etken. Onu Hizb-ut Tahrir'ge alakası var dep terrorizmde xabatlaylar. Seyit Osmanov 2018 senesi Mayıs'nın 10'da hapisке alıngan edi. Kuzde onu Ahmetjit sizosundan Rostov sizosuna geçirgen ediler. Minsk anlaşmaları ve Normand formatı Ukraynaga barışık getirmeyecek. Çünkü bu müzakere meydanları Rusya baskısı altında peyda oldu. Bunu stratejik daliller merkezinde ayttılar. Tecavüzcü devlet Ukraynada cenk başlatkanı için mesuliyetlikке celp ettilmey bile. Çünkü evvel imzalagan vesihalar Rusya'nı algan mecburiyetlerini becermege mecbur etmey. Şunun için Ukrayna'nın hareketleri Budapeşt memorandumuna göre yapıldı.
кылмак керек. 1994 senesi Ukraina, Amerika, Rusya ve Büyük Britanya arasında anlaşma tüzüldü. O vakit Ukraina özek silahdan vazgeçip müstakillik kefaletini aldı. 2014 senesi Rusya memorandumunu bozdu. Endi Ukraina anlaşmanı imzalagan taraflarını bir masaga oturmak gerek. Böyle etip Rusya işgal etilgen Kırım meselesini muzakere etmege mecbur olur. Какой бы мы ни называли формат, он не будет работать до тех пор, пока Российская Федерация не готова будет садиться за стол переговоров, быть участником этого формата и обсуждать тему оккупированного Крыма. Поэтому сегодня для нас в том числе важно, чтобы за стол переговоров сели, если даже и без России, но об Украине, в том числе и Китай, в том числе Франция, в том числе Великобритания и США. И повесткой дня должна быть конкретна тема восстановления территориальной целостности Украины. Kırım meselesi Narman formatı görüşünde esas suallerden biri olmalı. Bunu meclis reisinin muavini Elmi Umerov Prezident Vladimir Zelenskiy'e yazgan açık mektubunda kayıt etti. Onun sözlerine göre halkara meydanlarında Kırım meselesi susılsa bu Rusiyalarga işgal tanılganını gösterir. Elmi Umerov bildirgenine göre Ukrayna toprak bütünlüğü tiklenmegenine kadar Ukrayna'nın Avropalı tarafdarları Rusiyaga baskı etmek için sanksiyalarını кuvvetleştirilmeli. Оценивая сложившуюся ситуацию, заявляю о недопустимости исключения Крыма в каких-либо переговорах по временно оккупированным территориям Украины Российской Федерацией. Крым нельзя выводить за скобки. Потом представители России и зависимые от «Газпрома» европейские чиновники будут говорить, что Украина участвовала и не ставила вопрос о Крыме, и значит признала незаконную аннексию. Необходимо продолжать работать над усилением санкционного давления на Россию и за точку отсчета считать полное восстановление территориальной целостности Украины по государственной границе по состоянию на начало 2014 года с выводом из Украины всех военнослужащих и военных формирований РФ. Bizimkilerini qaytarmak Prezident Vladimir Zelenskiy bunun için bazar ertesi günü Parij'de geçirilecek Normand formatında geçirilecek görüşüge baracak. Bunu o İsveç'e baş nazirden geçirilgen briefingde aytdı. Büyük mabuslar deniştirilevi ötkerilsen Normand samitinde Donbas'ta ateş kesilmesi ve andan Rus arbileri çıkarılması olacaktır. İsveç'e baş naziri Zelenskiy'e Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutkanını ve Kırım işgalini takbih etkenini aytdı. Я чекаю більш розгорнутих відповідей, тому що відповіді – це просто слова. Ми хочемо дії, як я казав, дії з термінами. Тому важливіші речі, я чесно вам скажу, я не знаю, чи вдасться нам чи ні, але перша перемога, ми зустрічаємось, дуже важливо. Моряки, політичні полонені, але ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне, важливе, дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який цей має назву, починаючи з Мінську, всіх на всіх. Мене цікавить саме всі наші. Швеція підтримує суверенітет України, а також ми рішуче засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму Росією. Ми цінуємо усі зусилля України, спрямовані на відновлення миру на Донбасі. Ми вважаємо, що зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Parij'de dekabrının 9'unda imzalanacak vesiha aman uygunlaştırılgan. Bunu Ukrayna Dışişleri Naziri Vadim Pristayka London'da geçirilgen NATO samitinde jurnalistlerge aytdı. Vesiha anlaşmanın sonki versiyası değil, tek iş variantıdır. Anda söz arbiler çetleştirilüvü, deniştirilüvü ve tarlardan mayınlar alınıvı hakkında kete.
Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Зеленский ве Путин'ın көрішівіне Америка президенті Дональд Трамп бұйық ұмытлер беслей. Дональд Трамп эмин ки президенттің музакересі Украинада вазиет барышық шекілінде чезілмесіне тесір етелер. Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною і Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але і так само важливо з точки зору Росії, що вони напрацюють угоду, мир. Адже бої тривають вже довгий час, надто довго. Muhalefet hakimiyet için kırmızı sızıklar belgileniğinden toxtalmadı. Батьківщина firqasında bildirgenlerine göre işgal etilgen territoriyalar qaytarıluvunun planı olmalı. Fraksiya 8 adımdan ibaret olgan öz variantını prezidentke bergen. Ukraina Norman formatı көрішівінде халқара işdeşlerine milli menfaatlarını bildirilmeli. Батьківщина teklif etken adımlar arasında işgal etilgen yarımadanın vaqtınca organları faaliyet göstermesine para ayrılığı da belgilengen. Допомога спочатку людям, допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти. Автономної Республіки Крим. У нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований на нашій території. Kırım'nın Memuri sınırında Donetsklı mafyanı aksızlıkları 230 Kırım Tatarı Buna ve Alekseyevka'dan taksici ve iş adamları yerli meclis yolbaşçısı Veyser Sarıbilalov'a müracaat etti. Çünkü Makiyev'den kelgen mafyadan bezgenler. Mayıs ayından banditler yerli taksici ve iş adamları kilerlerinin bir kısmını olarga vermesini talap eteken. Төлемегенлеріне арабалар яхалавы, балар хырсызлануы ve атта өлдірувнен қорқуза екенлер. Sarıbilalov қайт еткенне көре ерлі ұху хорыжылар бұ қорқузуларыны көрмемізлекке ұра. Кечкен афта Чангарда ерлі таксижилеріні имайы етмеге ишандырған аскер Джемат бірлешмесінің арабасыны яқтылар. Они конкретно зашли на вокзал и говорят, что вы будете платить, у нас куча связей, у нас все схвачено, у нас милиция, у нас есть то, мы там, кто нелегально будет работать, мы их будем хлопать, кто с нами будет работать, мы их трогать не будем. Ну, так и все пошло. Люди-то простые, понимаете, там кусок хлеба зарабатывать и кушать только свой хлеб, как бы. И вот так и все происходило. Но оно уже как бы накипело, люди взорвались, и людям озвучили, что здесь будет просто война. Мы организуем эту войну против криминалитета, потому что этот криминал уже надоел нам. Херсон вилаятының полициясында айтқанларына көре таксилежилерге олған қорқузулар аққында ешітмегенлер таксилежилерден да ічбір мұражат алмағанлар. Будь-яких ані усних, ані письмових звернень не надходило. На даний час реєстрації за фактом немає. Якщо у вас є якісь вимоги до працівників поліції, звертайтеся, будь ласка, за захистом своїх прав. Ви можете звернутися як усно, так і письмово, відразу буде вчинене реагування. Ишгалжилер Ахмезжитте скверны yok etti. Гагарина соғағында сабадан ақшамға қадар тереклеріні пычалар. Ерлі сакинлер юг машиналарының ве бульдозерлерінің сеслеріне шикает еті. Сакинлер айтқанна көре бөйле кеби залымлық арабалар паркингіні құрылмасы үшін япыла. Чүнки янында ерлешкен паркингіні ишгалжилер мемориеті құрылажақ тижарет мерkezine берді. Хан сарайны yok etecekler tapılmadı. İşgalciler залым реставрация keçirmek için yanı dış hizmetçilerini belgelemek için tender geçirip olamadı.
Конкурсқа бір сат қалғанда ризалар ич келмеген. Лейха фияты 300 миллион рублені тешкілеті. Руслар реставрация кечіреміз деп, 3 жылдан берлі хан сарайының өзінлігіні йоқ ету ішлеріні алып баралар. Қадими кераметіні яны земаневи кераметке деніштірділер. Шымды ішғалжелері бұйық хан жәмеде залым ішлеріні алып баралар. Қырымда yüzlerce куюлар бошаған. Ичелме суву бүтінлей биткені тек техники сув қалған. Мұны Қырымның сабық курорт ве туризм назиры Александр Илиев айтты. Шымали Қырым каналы қапатылған сон ярым адада кой хожалығынен оғрашмаға имкансыздыр. Қырымның чөл районларындан өзен ве голер сусыз қалды. Ешғажилер қазып, су шығарған куюлардан сулар биткен. Ярым адада кой хожалығынен оғрашқанлар сусыз осе білген өсімліклер асырап башлағанлар. Ешғалжилер акимияты есе су ете кешкен сенеге көре 15%-ға чоқ захире топлағаныны білдірелер. Юл ортасында тешік, керечтегі коллекторда олған невбетікі қазадан сон Кокорина ве Година соқақлары чатышмасындан бұйық асфальт парчасы ер түбіне кетті. Қаза ерінде шымды коммуналь қызметчелері чалыша, олар шымды асфальтның 60 метрні көчіріп, яны борулар қоймаға істей. Владислав Стужук, Заман, АТР. Бұда қадан етіде программасы сонына етті. Епінізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТР'ден айрылмаңыз.